naasin, saan ang naimong kanatangsit, di ka babalin na. Saan ang naras, nalakang nagpungkot, wano naimot, awan imimpenno, asakit tinakem, tidakesano, apagragsakan, pagragsakan nakiti, ikinapudno, kinalawag, kinapakumbaba ni Kristo. Ti AYAT, ito rin na amin. Ti AYAT, mamatitiyamin. Ti AYAT, mangnamnamay tiyamin. Ti AYAT, lipuran namin. Ti AYAT, NAANUS, kinasin, saan na naimon kanatangsit, di ka babalin na. Saan ang nalas, nalakang agpungtot, wenno naimot, awan imimpenno, asakit tinakem, tidakesano, apagragsakan, pagragsakan nakiti, ikinapudno, kinalawag, kinapakumbaba ni Kristo. Kinalawag, kinapakumbaba ni Kristo. Thanks for joining. You're welcome, Ate. Tinagan mo. Arlyn.